Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takalala, yang kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Desa bersama dengan aparat desa, kepala dusun yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Imam Desa bersama dengan seluruh pegawai syara yang sempat hadir, Bapak Babinsa bersama dengan Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para panitia dan pengurus masjid, kepala MDA, dan ibu donatur dari Parepare bersama dengan seluruh rombongan yang saya hormati. Bapak dan Ibu semuanya seluruhnya memuariki padang kamana lolongan de celino dan ya de ceng akhira oleh Allah Ta'ala. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina nabi pacapureng alina to nabi pamula pacapureng nabi ribicaran naman masai pamulangi ribicaran naman lindrungi nariko lahirangnya melo lay carita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi pacapura, tapi ia ko hakiki melo lay bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulang aganna pamulang ia naritu tajanna Nabi lay talla inurung Muhammad baka yetona tomatarapiku namulangi sininna agaga na pancaji pungalatala yana ritu tajanna nabitta awwalu ma khalaqallah nura nabiyika na iya mula-mula na pancaji pungalatala yana ritu tajanna nabimu wa khalaqa minhul asya barakakna naro tajanna nabitta nuru Muhammad na pancaji ni pungalatala sininna sewa-sewai. Kontrabiku maga carana pungalatala palahirangi toripojinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam carana pungalatala yaro tajanna Nabi nuru Muhammad natarui pungalatala riwatakalena sedie kalolo makanjae ampena makasinge sifatna monroi ritana Makkah yarwatui riasangnya Abdullah nakuambo ni matu Nabi ye Bapak Ibu oh Ibu yang nutu nang kapakutana riolo maka datega mariolo ipancaji Nabi nambo na Ibu oh Ibu kira-kira ko idi itanay aga papi balita tega mariolo ipancaji Nabi nambo na ye ko yidi bali wadi jaji makada ki yolo hatu ambona apa ambona puanai
Tapi ye ko angkan re guru tak berpendapat maka da yolo ina bitta ipancaji dambona den marigaga ya katan itu ro pendapat aganna mariolo tajanna nabitta. Total biku yang menarik ia ro pangulutta Abdullah nafu amboi matu nabitta watunna engka mak dibola tajanna nabitta kuwata kalina matappa macaya irwata kali nasabari sinin atau engke mite pangulutta Abdullah manyamamana papanadina. Angkana sewa waktu Bapak Ibu yaro pangulutta Abdullah joka nalalui se dia makundai riasangnya Amina ana pundo to si matu nabi taye namo Amina watunna nita Abdullah lalu riolo na juga tertarik magai nasaba engka nita cahaya matapari watakalena pangulutta Abdullah ina rota jana nabi taru joka makutanangi riset dia to macana Yahudie maka dang kaje wita kalolo burani lalu riolo ku mapa ku modelena mapa ku bentuna engkau wita cahaya ku watakalena maka dero to macana Yahudi Amina ye ko si cocok ye tu keteranganmu si bawa lisana ye kita ku ye na tu matu tanra-tanranna burane melo rifile mancaji ambok na nabi pacapurangi apa maka de siti Amina ye ko Abdullah melo rivile mancaji ambok na nabi pacapurange iya melo to sika mancaji indok na nabi pacapurange sehingga menurut sejarah ibu sehingga menurut sejarah Siti Aminah tu joka makduta ko pangulutta Abdullah magai nalena makduta burane nasabak napahangi dendre keterangannya roto macana Yahudie maka da Abdullah angkani na bolai tanra-tanranna meloe rifile mancaji ambona fonggawana nabi berarti nigi na pobene Abdullah yeto siro indo na fonggawana nabi jadi alena jok kamakduta ko pangulutta Abdullah utaneki ibu utaneki kira-kira kung kana tak makun relo motoki makdutangi kuburanero ibu utaneki kira-kira kung kana tak makun rei welampela lo moto kiro tiwi makduta kuburane abela tu Siti Aminah ye ko Siti Aminah alena makduta pangulutta Abdullah magina pahangi maka de Abdullah angkatan tanranna urane tau deceng aba alena ripile mancaji ambok na nabi pacapurange berarti nigi na pobene ye tosiro indok na nabi pacapurange jadi alena maduta jadi detu nama rigaga ibu ku agama melu carita ya tabe na ye ku agama melu carita detu nama rigaga kung kamakun rai na fuji koji se de burane alena jok kamakduta yero burane ye komega duina yero makun rai ye alena to makduta alena to penre kang dui balanca yero burane mage bu kira-kira loki mapa kero pade dena tu tamelo ye ko agama dan marigaga yang penting tabe yang penting sompana maharnya tete iburane malangi makun reye papa kalebina bu agama ko makun reye alena yala sompa tapi urusat duta makduta urusat bimendre bi balanca dena marigaga sekali-kali makun reye jamai ibu ye ko Sumatera letuk makku ko yero tradisi masih berjalan saya kebetulan lahir di Sumatera di Riau keluarga besar saya banyak di Riau dan di Jambi dan baru-baru saya datang dari Jambi ternyata yero tradisi itu terlebih mapa mula riolo letuk makku ko masih berjalan di Sumatera Barat bagian Padang Bukit Tinggi kabupatennya ye kong kaburane nang kereta-reta na alena ya dutai kro dia bisa kong kaburane di gaga reta nan oleh kapat itu gaga mak dutai total lebihku ye di wita ko wajo termasuk ko singkat biasa kajajian yero gau cuma lemmi wita istilah ta idi to wajo ye lengi
Utane ke bu biasa ke men kalinga yoro ada yitam menre tayitan no. Biasa to? Ye kong katau boti biasa makutana tau siaga di menrena nasa 100 juta. Gawah. Ya pareng kalinga koto egay. Sisan na isilidiki Allah asara puro na juta duina mano mi palik makun raye 10 bawa juta duina burane. Yan aro yasa yitam menre tayitan no. Wadiga wading magihan na din wading. Yemi tu dena wadi ko idi tom malangi sompa burane pa i kumakun re malangi sompa burane masanna lada manaha. Bagar tu lebih kongkar mesir pungala. Pertanyaannya, aga memang ro kira-kira ye nasabari Abdullah na Amina alina rifile mancaji tomotuana na bita na luar biasa lebih rengi Bapak Ibu. Bukan main reko idi tomotuana funggawana Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tabe aja nana idi tomatuan na funggawana Nabi kadang pengeka cama na bawa biasa anak na tawe denulek perangi tu tomatoy onroran nunna mita anak na berhasil mantaji cama na mode gaga makutana biasa to macarita misamo cama tu anakku biasa makare tawe igat tanaiki ibu ibu ya tukung katomatua dicerita keberhasilan na anak-na itafatung bawa nih namo teiseng maka ada cama tu anakku akada ki padahal mak beli bola kiro anak na camai napi tu iseng magai ya turia senge tomatua manyamat tuha tu sedipat panadita ye kong kana tak matu julalang jadi tafatongan iko de na faja ti macarita aja to si tak kada igat taneki apa sama nato si tahi di mafadiyati agar tu lebih kongkar mesir pungalatala sekarang tabe sekarang aga kira-kira nasabari Amina na Abdullah alina rifile mancaji tomatuan na nabita padahal mega buran elengir watue pangulut tabawang Abdullah siage gana masri surang aga to sabana ye Amina alina rijallo ripuangi mancaji indona nabita na mega matomakun relengir watue ternyata maka di guruta ya ropale Amina si bawa Abdullah taurita firitanda rifile ripungalatala makanja abbatirna makasing ampena napi tu komelo macarita ampe tawe nomor sedi nabita magena nomor sedi nabita nasaba mana bayangkan yung robalona ampena nabita namu pengalatala mengaku itu wa innaka la ala khuluqin azim magina deko kanja ampena nabi tanamu pangalatala mengaku itu mana poleri Abdullah tau kasih sifatna mana poleri Amina tau kanja ampena ibu biasa ki pak mangkalingero adan na tumutat tariolo maka dia tumbuk buana kalugwe na rekop buangi dia na mabela polefona biasa teng kalingero ada ibu aga kira-kira batuan na ro adan na neneta tapaha kira-kira iya robuana kalugwe na rekop buangi de na mabela fona batuan na bicara ya tu ampena ananae sifat na ananae de tu na mabela fole ampena sifat na tomatuana tapahani kira-kira jadi de tu na sipato na reko angka makunrai angka indo kuadangi anak na makada iga ngari hana mana ye iga na mana ku cenne iko na iko indo na kamase bakalo indo na bali bolana na mana salidiki komoi maka ni makanja ya ampek bapana makasit tu sifana nenena tu kapan dia na mabela boleh kutu pokoknya tidak mungkin nenena bali bolana na mana agar tu lebih ku jadi rumus ya ibu rumus ye komelo ki mita makanja nania makasing ampe na anak ta apota idi yolo tomato pakasing ampe ta tabahan kira-kira ulangi ye komelo ki mitai anak tak apota keturunan tak makanja ampena idi yolo tomatot pakanja ki ampeta ulangi sih tabe bapak kue ceritae Pak Mega wita tomato ati anak namina suro joka mas sampaja joka masigi na pale na namu bulu-bulu ingat na dito nang kana tama masigi pakai cerita na
Waktu cara cana lo kimita na tapas sempaja na ini tomo to anak batin rong. Iye, namu mas sempaja nganata. I kota Suro ya apalagi kota Calangi. Mas sempaja tu mas sempaja. Ada tapi salah paham tu ya tu anak naik. Maka salah paham na. Iye ko alena mi Suro mas sempaja na ini tomo to anak denang kai pitanya wata kali mas sempaja. Biasa mas cerita tu anak padanna. Andri. Maka deka kan Andri, iye ko mandre ki tarumi ko mandre. Maka Andri na magay supaya magati ki malupo ye ko malupo ni de na tumasam paja pada bapak aro ye maka kira-kira berarti teman lebih asal kita kare bapak ini itu tina suruh masam paja pa mabicu kopi kapan ya lena malupo ni de na sempajang aro salah pahang ananai nasang iro sempajangnya untuk anak bicu ini tomatuan na indo na de nang kanita masam paja mapakut si tomatongan to terlebih kun karena seri pengalatala aguru toy si tonga-tonga na iya gagae maka dari filai Abdullah Amina rifuang Allah Ta'ala mancaji tonga-tonga na nabita na saba akas singan na ampena agurung maka de baja sangadi bapak ibu engka amman na melo tapite engka amman na melo tapile tapite na saba akas singan na ampena tala to do mamulang kapahan kira-kira agi melo tapite melo ki mapite calon presiden lo ki mapite gubernur lo ki mapite bupati lo ki mapite kepala desa sapai makan jae ampena maka singe sipakna iya na royala todok mamulang termasuk melo ki mapite calon manitu utaneki bu kira-kira kong kadutana anak tak agan na yolo takut tanang desa diuyaki utaneki jujur bawa nih iya kong kadutana anak tak agan na yolo takut tanah dwi menrek naga atau ampene ro tumaduta cicapi utaneki cicapi ya rokong kama dutayana tak makun reye jama-jaman naga ya roburane takutanang atau ampe na roburane jujur sekali tapa indo tu biasa tapeti-peti masumaku tanah aga jamana simetre ro jamana ya ku tanang de gaga mana maka ku tanah maka da magamu ampe na tuburane bela de gaga ya kong kama ku tanangi nomor 10 telu ya mu mega aga jamana apa peti tu masu boleh dapur maka de guru kasih guru guru aga aro loi pana sanga guru aga apa nasa mega rupana guru pasila guru mato nasa cena apa guru pangaji bentai marako nasa marako guru pangaji padahal alhamdulillah kasih engkau nagajinna siaga 300 sebusi tahu maraku memang ulah pengen kasih letu ki aga mana nasa sopir oto aga oto kanjak moga oto kasih moga nasa cena apa sopir oto dompeng taraktai pada mo nasa ulah riolo isedi maraku sedi malempo madale tomi tak anak ulah pengen kasih letu ki deto napa aja ti maduta tahu aga nasa jamana pak kantor yaitu siapa tu kantor laga na rumah mana sa kantor na perpasi maga na makalalasan na tu kantor baru ka apa betul na perpasi nasa persatuan Pak Darosna Indonesia wala la to Jawa Darosna mulolong capa-capa ibu Puang Allah Ta'ala pilih Abdullah Puang Allah Ta'ala pilih Amina akasingan nampina maka wajar teman terlebih ku alim lebihna Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kanja ampena na sabak warisan mana boleh dia sangnya tomatua aga memang kira-kira akasingan na ampena panguluta Amina indok na Nabi tak namana Nabi tak ibu boleh risari are egana ampe makanjak na Siti Amina namana inabita termasuk yang menonjol adalah ketaatan Amina aturuna Amina lauri lakenya maka wajar narik komelo ki bicara aturu ibu nomor sedi nabita
Iya, magina nomor saya di nabita na sabak na mana Indona. Bayangkan ibu, onro aturuna Siti Aminah kolakaina Abdullah, ye kumatin roy, namo magatakko na Siti Aminah. Deto na melo makbokori lakaina Abdullah kodena permisiolo. Aro, jadi nakabi Abdullah. Matakpo ka sading melo ka maboko kira-kira tapalalo mo karo ye ko ifalalo na pinabokori lakin na ye ko dena ifalalo tumatalabi ko dena bokori na mo magatak ko na kira-kira ibu ngapa kumotok kira ko ni mana sini karede ako ini tulilak ka mita lakka na yala itarima babae terlebih kung karena sir pengalatala wajar ye komega ana apumakuke matojo nasaba induk na dikutojo tadam pengeka maraja tadam pengeka maka de tomato atat iko makun reye ajak lalu matojo tojo ko ambu anakmu matojo tumatu anakmu kongka jadi kumapa tada limai bapak ajak timas sampiang mutakoka capa na melo matoi monro dari yerwani deta matojo anak ta ba tabe tadam pengka bicara marilala na guru taye aja ti matojo tojo matakoka capa na melo monro dara matojo anak ta yetu ye makanja ibu ye kumapa tada lima ilaketa sisa geteng jari namu fatujui mapakot si tongan na tutong terlebih kung karena masih pengalatala pa angkat tonga tuan anak liwat tojona la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gendengnya matojo mu bawa pade alena tona matojo alena tona mabetta alena tona makutu alena tona matongko majato ni tappa deh mama maka dia tahu iga puana iye apa angka kebetulan ibu haji di rumah itu biasa maaf pengajian sana itu maaf kaliku ya pengajian dasar di rumah Pak perhatikan maaf pengaji maka ada angkat ngaruh kasih anak-anak taliwat tongko na salama kadang mari ngarambu gaji ambo nendo na watuna ya kabuya nanai kasih huruf pun susah sila dia madekero ko akare alepu eko akorange pada tu modele na aliri ye komita ko akorange engkau huruf tetong mapada lona aliri ngerangi na alepu ya tuna alepu sampai diterangkan sedetail demikian supaya mondro kasih kuak kalena kado ita sisan na tuwa talabiku si komol lawana ijallo kang alepu na agaye nasang aliri Muhammadur Rasulullah maka dami tu alifu padalona aliri ay baba ada ibu sini to talabi kung karena siri pungalatala ya ibu sekda iya to talabi kung karena siri pungalatala iye ko iya laloma itong talabi kung karena siri pungalatala atu tongetta asos songetta yan na tuwi pada anak ta alhamdulillah pasal anak ta tong talabi kung karena siri pungalatala cana tu pato luar biasa na ro guru na rako makanya tu terlebih ini tomatoi ko lai pak guru ngaki anak ta lai didikan ni anak ta terima kasih kita terima kasih ki ya ro ko guru na ro apa magai pasidekana tu tomatoi ya pasidekana tu tomatoi ko guru na anak papi pajanna ya tu anak bicara guru ta'ari saya almarhum pasidekata idi tomatoy ko tomatuanna gurunna anata papi pajanna tu anata apa hari kira-kira ye idi kadang-kadang kokotai mak kursus bahasa Inggris anak-anak 500 sebu siula kami nacede mak kursus matematikai 500 sebu siulang nala cede
sisa nama sekolah Arab mapa ngaji ifa ngaji anak nai 50 sabu manoko-noko topah guru aga ya roti di mana matana tu di mata di mana matana mana ka di mana matana na akhirat tak ya roti mata lebih kon karena ini sifat pengajian anak situ ngatongan nah cuma karena digagawat tuta kita juga di situ barangkali kapasitasnya kurang. Maka kita serahkan anak kita dididik orang lain. Kita lanjut Ibu. Ya, jamaah. Oh, jamaah. Dipaterui. Terakhir. Agatosi ampena panguluta Abdullah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ternyata yang menonjol dalam diri Abdullah yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia naritu abasangena alabongenna pangulut ta Abdullah. Napi itu teman-teman biku narik komelo mak bicara alabonget tawe melo mak bicara abasanget tawe nomor di Nabi ta maka ternyata juga diwarisi oleh dari bapaknya Abdullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor roset itu teman telah biku abas sangenala bonganna. Bayangkan Bapak Ibu onro basana Nabi sallallahu alaihi wasallam onro labona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura melo ibu ka Nabi roti rakko kasih yalangi ko tahu na bukan roti rakko sisanna teman telah biku karena seri pungala taala melo bukannya yaro roti rako tapang kata upadil lalo riolo nam nilaw yaro rinabi tayo suron Allah Ta'ala alam mana ka iya tu roti tak ko yolota talungaso ni kasi denang kawan riya maka rin Nabi Ta'ala ni fale apa ya napi se suma puasa aku ewe samsan na ubukang aro kira-kira ibu lumotoki di mapakro nafarra lupuna yang penting kasi masongo to lainnya bajanna to terlebih ku bajanna si Nabi sallallahu alaihi wasallam makutana anda ribenena Aisyah kamu oga tu andre wadi andre soy maka benena taruh kayo paresse ko da purangi sisanna to talabi ku tame benena paresse ko da purangi de gaga wadi andre maka si Nabi ta kuma paku tu pale to puasa si soy jadi iye ko puasa sunnah tu ibu dena mari gaga namo ele pitomania iko puasa sunnah iko ele mani napiki na pole patujum ma puasa anya ni irwatue ma puasa kecuali nareko puasa wajib iko puasa farallu puasa wajib pada badanna puasa ramalan mesti mak beni paniae menurut pendapatna pengulta Imam Syafi'i yena tu sabana to matalabiku biasa tu ko jok kaki matarawe ko ramalangi iya ko pura ni matarawe tawe ma parengara pagawe syarae imange pada nyaki ma puasa baja iya ro kanjana iya ko gora ni pak imam ma parengara pada nyaki ma puasa baja anyani nawaitu sauma wadin anyani ma puasa iya to si idi ko gora pak imam pada nyaki ma puasa baja nasang iye timun nabi makada ye atinna de gagania na baja ko de coman retangaso ni agar to talabiku jadi ko puasa wajib mesti mak benipa magina sura ki pa imam mannya irwannya ya kitorangnya apa jangan ngamman ni de toto man resubu pura memang ni mannya wanina tapi iya ko puasa sunnah namo ele pitu matalabiku napaki mannya wadito ya bilangi tate arwama ni napaki mania ma puasa sunnah apa dega gawadi yanre umpama anya ni ma puasa watue yang penting de to pagagat tamai andre si bawa inunga wataka wat babuata apa kufura ni manre futu pitul lebo napaki melo mania de wading ye kode pagagat tamai babuai apa karo talabi kung karena masir pengalatala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menonjol kedermawanannya karena itu tadi warisan daripada orang tuanya. Yang kedua Nabi tanah pahangi hakikin riasangnya pakai guna orang parangnya untuk agama teman terlebihku lahiran nami itu kurang nah ya kia hakikin na tambah
Ye, siaga tatambana kami na cedek nasa pengalatala, ia tu narek koma bereki, agi ya berang, pore di papedale na berangnya pengalatala di seseta, kami na cedek na wala kami pengalatala teman biku 10, sedi na wala 10, manja abil hasana falahu asyru amsalihah. Bahkan makanya pengalatala matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabba ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kadang-kadang apa lebih kafituratu isabu pengalatala. Baka capa-capa na ayat wallahu yuda'ifu liman yasha. Allah kuasa melipat gandakan pemberian kita. Turuk pekogi na firoe pengalatala tak gatungi boleh di tingkat keikhlasan kita dalam memberi. Ibu, oh ibu, iya kumapa kumana ngiro tumatalabiku bate tak madeket dega gatau masik dega gatau masik. Iya kumapa kumana ngiro bate tak madeking. Cuma narik kupat deket tak makare kung kagagat tak ya berang kurang yang kena tumatalabiku engkar masir pengalatala. Yan itu mega kajajiang maseke mareke kikiri gelak kabet titan rutedong. Tapi tadang pengeka terutama itu makun reyen acalada andre guru tak tu maseke tak benengin kelebih-lebih lang ibu lebih moila ketak maseke seke cedek daripada ini makun reyen magai maka dia bicara na agamai iya menre kombo se di bola menre ko se di bola namo maga seke na laken na funna na bola assalam mabassamoi benena funna na bola enre kukutu bolai demu malufu ya tu demu malewasang ya tu magai na maseke laken na coco ni maseke laken na tapi panna sunna benena mabasa kalaman na napacalira ko andre tapi tabale igaribu tabale namo maga basana laken na funna na bola namo maga labona laken na funna na bola ye ko maseke ibene na funna na bola ja lalu mo abani kutu bola de tamalupu mo ya tu mana kamalupu ki na mabasta laken na coco ni mabasta laken na tapi panna sunna maseke tapi dena gaga cow ibu narik ko bene maseke lakai mareke sempurna lah penderitaan orang lain. Iya, apa angka tu biasa kajaja yasang maseke benena, lebih maseke na lakai na. Iya, namo matin rumah dompet ko, ondo ciane cipe, jokka galunge mana sopo ya dompet la salama. Tamak kamar mandi mak dompet. Ibu, pak guru ki na pak guru ki. Yero kototo tak balik punai lake seke tina sulape dompet na tina sopo dompet na koci bawa ni dina koci kira-kira madosa ki madosa ki famin na oke sana tapi ye ko ngalepo itawe ilo dampes ki ye ko pure malepat tahu ajak memang tak lepas sangi jadi na laket tak kau ada pengeki ada pengeka papana ada pengeka mage de ada pengeka yoro mama aga memang dosa mu dia ada pengeka yoro dewa pasangi jadi mu kau ada pengeka aga we dosa mu tu biasa tu tade di mu kau dompemu man cenia tu tuyul male ya male seke kau dah bawa di mapa kro apa angkat liwa-liwa la ilaha illallah na jok kapasai benena dua bawa tina surong dia ko cenna rontok lama tada pengeka ia tu narekong kaburane taliwa-liwa seke na ko benena anak na lisa bolana wallahi deta maseke na to pengalatala malangi dale apa rumus itu ma amfakar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fa huwa lahu sadaqah agi-agi mu balancengan ngi benemu anakmu pembantumu pasti deka maneng nari bicara nari asangi pasti deka pada mabasa ki masih deka pada mabasa to malangi dale pengalatala na ye ko tiko yakka tiko sala tiko yakka tiko sa taparis segerena amang biasa iya isu bunga ngero makna ro nang kamu maka tapi iya ko maseke ki ko beneta maseke ki ko anata to talabiku deta maseke na to pengalatala malangi dale ngapai ko maseke tawe ko lisa bolana lebih-lebih patu ko masigi. Ibu,
Utaneki kira-kira kau telu lampa di parikanto ku masige silampa 100 sabu, silampa 50 sabu, silampa 20 sabu. Ye kong kacalengan lalu yolo tak kira-kira tega tagatta karo. Ha? Tega kira-kira tagatta. Ye garo 100 sabu atau yero 20 sabu. Ha? Akada bawa ni 20 sabu. Kami nama bicue. Ye kong ka 20 sabu silampa, 10 sabu silampa, 5 sabu silampa, ye kong kacalengan lalu yolo tak kira-kira tega tagatta karo. Ah, ye ko 5 sabu silampa, 2 sabu silampa, si sabu silampa, tega si tagatta karo. Akada bawa dia si sabue. Ye ko de nagaga mabicho yawane si sabue, biasa isapa si sabu kami na bonyo Napata de nomoro na sedi. Ah, ye na roti tama calengannya di si sabu. Napa tade nomoro na tabe tadang pengkari bicara naria sange pasti dekat ibu ye kotama ni masige namo maga bicu na tetap ngalopuang kena yang penting sokui cuma persoalan kode gaga nomoro na pe kogi cari tanah melo na ke guna panitia ye na tu tipak kapuru anina panitia kasih mabila dui bonyo ke jumai magina pakor bapak ibu sekalian nasabah salah reking ya sengiro reketa ye ko ya sidekangi waram para tatama masih kurang padahal hakikin na tambah ya tu agagae ibu ye ko 300 sabu duita ya sidekangi ko masih 100 sabu siaga mani monro 200 sabu ye ko telu manu itembak isedi siaga mani monro ha ulangi ha ulangi 300 sabu duita Ah, ye ko ya sidekangi ko masige 100 sabu siaga mani monro 200 cocok. Ye ko telu manu itembak isedi siaga mani monro ah dena gaga sedi mani ulangi sih tangkalinga maka de fatembak ye ko telu manu itembak sedi mani monro yaro nakane patemba yena rotawata yaro due wona lutu manangi batuanna belum tentu si idi tembai belum tentu idi kenai belum tentu idi mapunangi tapi yaro sedi wona nakane patemba yena rotawata idi na mapunangi berarti ko 300 sabuduina tawe na sidekangi 100 sabu ko masigi sirahatu mani sabu monro yenaro hakikinna apunanna yaro 200 sabu angke ko kantota angke ko dompeta belum tentu ini mapunangi itu belum tentu ini manyamangi wadi jaja apunana velolangi nareko na kiring itu mino pangalatala wadi to jaja apunana to mitengi nareko na patadana ipo ngalatala tapi yaro 100 sabu tak bulu ni tama masige tak bulu ni ta sidekah ko to fadie tak bulu ni ta sidekah ye ko anak pangaje pada wana yewi tarong kerong polo na matajar oleh dona turi pada pare ya sabara ko nana sabara ko kampolo matu matajeng total lebih kon karena mesir ye na tuman nasapunata ye mega kajajapa tadang pe kameraja mega kajaja burane itu bati reke ko benena anak na pokok nareke si reke magai melo taro di na pake mak bangu bola rupuh angka kamarak mandi khusus ko kamarakna angka sena angka sprimbetna de panasoku tomatalabiku malisi oto kanja oto soli sisanna totona yero lakai yolo mati malolomo pabenena namega waramparang isalai tabe tadam pengeka idi burane apa ula bawa mate tak lepet ni idana yero beneta isalaye wadini boti pemang apa ia tu idana makunrei mate lakai na patampula panapa wadi pakawi patang puluh lepas. Ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari. Tu mata lebih kok napa wedding ipakawi. Yasangi janda mate lakena. Istilahna jamali janda mate lakena. Angka mato janda tu mata lebih kok 30 mi dena na sionro lakena wedding ni boting. Agero perempuan janda hidup, janda cerai. 30 mi lebih cedek wadini pakawi salah satu guru ya sengi jalali janda lari lakena 30 tabe cina janda bilu cerita
Pertanyaannya teman-teman biku, pertanyaannya. Ye ko hurai boti wonna yaro beneta ro. Pura boti beneta, yaro wonna bola lopoi. Engke kamera ya keburangi, engka kamera mandi, engka AC, engka spring bed. Iga na kira-kira make gunangi yaro. Beneta na si bawa laki baruna. Kendro ni monro hidi laki yang kani kukuburu palu-palui. Ternyata tuh terlebih ko yaro boleh na risota biasa ya sekeke dia tuh masam paja gara-gara boleh tolemi boleh menyemangi yaro oto solie oto kanjai higa na pakai beneta na si bawa lakai baruna jokka ni koleja pak botim parutosi rekreasi na sengalena koleja si leja oto tak nola tuh terlebih ko angkani ini ikan rusuh ko burue nala ni tanre pak tadam pengekat ia ko takko nalalui ku buruta ia rola beneta ro tapa makutane lakke barunna beneta maka date garomon ro ku burukna almarhum ajiburani biasa lada ia ro beneta tapa timunna me jalloi ku buruta engko tuhe alah timunna jalloi ku buruta na otota nola ibu tadam pengaka apalagi di makun reye ye kototota idi makun reye yolo mate ya soy umpama degi mana marigaga ya rola keta ifakawi koni ye apa degaga masa idana burane pak ye dena tajeng itu burane maka de makun reye patampula pak ye ko cara hidup talumpula pak tapi ye ko makun reye mate ye ele dena marigaga kawi lakena kota ngasui iya ye ko mate ki ko esoi tangasoi dena marigaga kawi ko arawingi laketa maka kitu Muhammad mo sanna labda ha engka haburane de pana mate bede na kawin ni tabaha kira-kira tabahan ibu sekarang iya ko toto tak tosi hidi burane yolo mama kunreye yolo mate iya tuh ula wangi tataroy ko boleh iya kena pakai kira-kira ro bene barunna bapak iya ro waju taro de kuega modele na waju apa botinga bawa tas 10 ta 2 lemari iya ro jilbab ta de kuega modele yang mak butuh kiri mak butuh kanan kepara mak bandreng iya kena pakai kira-kira ya ro bene barunna bapak tega ni monro ini engkan ikan dato ko malekai ko kuburu apa tima taro meni bahawang to terlebih ko engka pura wonre macarama ko marauke asanna pangaji topang tau ngaros tapi sogi ko maroke 3 tahun yang lalu saya tugas ceramah Ramadan di sana napi fitu tau sogi na yarwatwe apa ni masigi na bangu cilalena napi pitu tau sogina yaruat tuwe lebih ni apa datu tau na fenre umrah gratis waktu na mela usala yaron rongi pak cerita maka dak puang ngaji yaro salama tajamar ya sange abesangang alabongang asidekangang agame merona pita pungala taala maka den kamana ni ustaz kemana ni sinin na jancin na sang agame ribicara na ya sange abesangang alabongang ang kamana ni na pita puangi ye kong kana sa bicara maka da fasida ke patola bala wih madewa ulolo ngapura makan ria pina sa kujung panda ustaz kebetulan kabola nasa koro bali bolaku sebelah kiri nan reafi bali bolaku sebelah kanan nan reafi na bolaku tengah bolaku bawa nasa denan reafi lahir atau matalabi ko melo ipakan re akalnya melo ipakan re ya pana wadi lece iro api sebelah kanan ya ko capu bi bolana pangaji topa pak bolana tengah bolana bawa matingka nah samanang kapalutu iro api dari rumah sebelah kiri ke sebelah kanan nah lalu ngana sa wartawangi maka deh Pak Haji apa doanya apa amalannya maka deh kasih digaga padonga kuya digaga kasih sekolah aku tembang kak bawa GSD totoku macam itu sogi cuma pura lalu ko sebok dah culiku maka da abas sangange asidekangnya patola bala yang itu nasu paki yikong kana sahaja-haja kong kata-kataku ai wampu wasidekan nasa bawang agi-agi nasa hajaku agaga merejin nasa ulolongan kajajam matu yaitu agaga makanya ibu ibu sekarang kan musim pendaftaran PNS tapahan kira-kira engkamana anak tak pura ni kasih lewi sudah nama cinna kita patame PNS aside kasih kaki makanja
Joka kimi wis runtu panitia Pak Haji engka kasih pas sedekah ku munyakan male pak buka dalle ri anakku mamuare kasih loro si manca PNS iku makami male ka insyaallah agi na sabar ya tu kung kadalle na koro PNS pegawai mesti taraka ya tu iye are gibu teng kalinga kareba yaro laketa timelo mabene joka kimi wis runtu panitia maka de Pak Haji tiweng kalinga kareba je ero je burani timelo mabene kahajaku masih dekat aku masih ge mamuare barakana pasti dekatku itu tuh parukusan na lakeku supaya dena bene pemeng demi wisangi ko lake tak jok katom mewi siruntu panitia iya ko jok kato lake tak mewi siruntu panitia maka de Pak Haji angka patujuk kumak bene pemeng semua hari kasih ilongonga hajakung ke pasti dekatku matandinga mani bawa tegi matan daripada sedekah na bene naga lakeng naga tidak tu na terima ko ngalatala ibu tabahani kira-kira iya ko mapa ko mana ngira to ko kampung ya masih gak jaji masih ko mapa ko iya kung kana biasa tu bapak ibu engka to sogi ya tapi ternyata kasih icoba ri pungalatala malasan yang pakun acari mapaku apa bang aja to pasogi je dia kan pasti lulu mana ngan re kung aga dokter tanah se dokter ku pasti dekap pungalatala na malekan asana sama kali bicara na agama dia pasti dekap pabur maka katong asoda ketushipa daun mardaku misoda ka uraila samu na sabab pasti dekap cuma ibu biasa mi idi engka keberatan maka dia nasi masih dekap matu ka ustaz magina dena melo saulah saku maka daka ia tuh kodena tuh kena pasti dekat mapakro ada beberapa kemungkinan termasuk kemungkinan nadena si bandi pasti dekat tak si bawalah sata contoh ibu karena penyakit jantung tapi ko lalu celengange tuli dua sebumi bawa lei koti nape taruh ko celengange butaneki kira-kira ko dua sebu nak kenangi kau jantung ibu ye ko dua sebu nak kenangi kau penyakit jantung dena kenangi kedua sebu boloken cocok ya kedua sebu lah sakate cocok iya ko penyakit jantung diabetes penyakit ginjal mesti dui celap telu lampa topa iya apa kalau tuan telebiku napi tu matu kena riasanya babere iya na akatata tuan telebiku na ipapole riasanya amulukeng alhamdulillah abastagan na to laguaring itami mataulu gana panti tuan telebiku mata je koyolota iya mamuari insyaallah engkamana tawana to boleh ya roba kampungnya mondrebi apa pekocerana lo ki masih dekai di pak kampungnya pantai bicu itiwi micanya pantai lopo iko tofo lem sali waden mari gaga ibu sekda pacar mai pantai lopo utawa tofo neta boleh bare ya pantai lopo iya makanja tu narek kodena titi ya tu mabicanya pekocerana dena titi tak dua ne bicang apa kero wabillahi taufiq wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh